Oh yes, hello guys, hello my people, abakunzi ba MG Sports Star TV, nizere ko mumeze neza aho muri hose hagiye hatandukanye, kandi nizere ko mwaramukanye impagarike n'ubugingo. Uyu munsi rero ndaje ngo tube twiganira kuri siporo, gusa muri aka kanya tugiye kurebera hamwe aho cyase uko benshi mu bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze bitwaye mu cyumweru gishize cyase mu cyumweru tware dushyizeho akadomo, by'umwihariko aho baba bakina imikino hano muri weekend. Nizere ko wamaze gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe bisoze none kugira ngo tujye tubana buri munsi gatanu kuri gatanu. Nkuko bisanzwe rero buri wa mbere hano kuri Sports News tubagezaho uko abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda baba baritwaye mu cyumweru tuba dusoje. Nubwo mu bihugu byinshi birimo n'u Rwanda shampiyona zasojwe, gusa hari n'izindi zigikomeza kandi zikinamo abakinnyi b'abanyarwanda, cyangwa se ugasanga amakipe arimo arakina indi mikino y'ibindi bikombe. Duhereye rero mu gihugu cya Kenya, ku munsi w'ejo ku cyumweru mu ikipe ya AFC Leopards ikinamo rutahizamu umunyarwanda Gitego Arthur wavuye mu ikipe ya Marine Football Club mu mwaka ushize w'imikino, yagombaga gucakirana na polisi yo muri icyo gihugu none cya Kenya mu mukino wa kimwe cya kabiri igikombe cy'igihugu. Uyu rutahizamu w'umunyarwanda yari mu bakinnyi 11 babanje mu kibuga, gusa umukino uza guhagarara utarangiye kubw'impamvu zitasobanuwe. Wahagaze polisi ya Kenya yariyoboye n'igitego 1-0 bwa Leopards ikinwamo n'uwo Gitego Arthur. Mu gihugu cya Tanzania kwa gatandatu ikipe ya Namungo Football Club ikinamo Kagere Medi yanganyaga na Tanzania Prisons ibitego 2-2. Ntabwo uyu rutahizamu w'umunyarwanda yabanje mu kibuga, gusa yinjiyemo asimbuye ku munota wa 70. Ku munsi w'ejo kwa kabiri iyi kipe ya Namungo FC zasubira mu kibuga ikina na Tabora United. Uyu rutahizamu rero Medi Kagere muri ibi bitego 2 ikipe ya Namungo akinamo yatsinze, ntabwo we yigeze atsinda igitego na kimwe nubwo yinjiye ku munota wa 70. Muri Afrika y'Epfo, South Africa mu ikipe ya TAS Galaxy ikinamo Ntwari Fiacre ku cyumweru batsindwaga na Polokwane City FC igitego 1-0 muri shampiyona, ndetse banahita banishyiraho akadomo. Uyu musore w'Amavubi nk'ibisanzwe niwe wari wabanje mu kibuga, ikipe ye ikaba isoreje ku mwanya wa 6 n'amanota 48. Muri rusange Ntwari Fiacre wageze muri TS Galaxy muri uyu mwaka yakinnye imikino 24 yinjizwa ibitego 23 gusa, maze asoza imikino 9 atinjijwe igitego. Ubwo ni ukuvuga ko afite clean sheet 9 mu mikino 24 yose yakiniye ino ekipe ya TS Galaxy yo muri South Africa. Mu gihugu cya Ukraine mu ikipe ya Krivabas ikinamo Bizimana Jihad kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi, kwa gatandatu yasozaga shampiyona itsinda FC Minagi ibitego 3-0. Ntabwo uyu kapiteni w'Amavubi yabanje mu kibuga, gusa yinjiyemo asimbuye ku munota wa 62. Ikipe ya Krivabas yasoreje shampiyona icyiciro cya mbere muri Ukraine ku mwanya wa 3 n'amanota 57, ndetse yanabonye itike yo kuzakina imikino yo ku mugabane w'Uburayi Europa League mu mwaka utaha w'imikino 2024 2025. Ni umunyarwanda uri mu ba mbere bazaba bakinnye ino imikino ya Europa League, kandi aba bakinnyi b'abanyarwanda turi kujya tugarukaho niba harimo bamwe bahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi, bagomba kujoininga Amavubi vuba aha bidatinze ubwo shampiyona ziri kugera ku musozo, cyane cyane kapiteni Jihad ndetse na Ntwari Fiacre na Gitego Arthur ni bamwe mu bamaze guhamagarwa.
Tugeze mu gihugu cy'Ububirigi muri Standard de Liège ikinamo Hakim Sahabu umusore ukiri muto w'Abanyarwanda ku munsi wo kuwa gatandatu iyi kipe yatsindwaga na Mechelen ibitego 3-2 gusa ntabwo uyu munyarwanda yabanje mu kibuga gusa nawe yinjiyemo asimbuye ku munota wa 70. Muri shampiyona cyiciro cya kabiri muri Sweden niho tugeze ikipe ya Sandvikens IF ikinamo Byiringiro Orage na Mukunzi Yannick ku munsi w'ejo ku cyumweru yatsindaga Olgarit ibitego 3-1. Ntabwo gusa abo basore babanje mu kibuga ahubwo bari ku ntebe y'abasimbura gusa Mukunzi Yannick niwe waje kwinjira mu kibuga asimbuye ku munota wa 89 mu gihe Byiringiro Orage we atigeze akinishwa. Aba basore rero mbibutse ko batigeze bahamagarwa n'umutoza Frank Torsten mu ikipe y'igihugu Amavubi bose bakaba n'undi nibaza no mu Rwanda bazaba biziye mu biruhuko ntabwo bazitabira kampu y'ikipe y'igihugu Amavubi. Kugeza ubu muri Sandvikens IF iri ku mwanya wa gatandatu muri shampiyona ikazasubira mu kibuga ikina na Ostersund kuwa gatandatu nibo bitezwe ko bazaba basoza ino shampiyona mu gihugu cya Sweden. Tukiri muri shampiyona mu ikipe ya Gref IF ikinamo Rafael Yorkeneyo ku munsi w'ejo ku cyumweru yatsindaga Oreboro ibitego 3-1. Uyu mukinnyi w'umunyarwanda yabanje mu kibuga gusa aza gusimbuzwa ku munota wa 79. Ikipe ya Gref IF iri ku mwanya wa 8 n'amanota 13 muri shampiyona ikazasubira mu kibuga ikina na Olgarite ku cyumweru. Ugumva ko uyu musore nawe akina muri Sweden aho akina muri shampiyona imwe na Mukunzi Yannick ndetse na Byiringiro Orage. Urumva ko ikipe yatsinze ya Sandvikens ariyo izahura na niyi ya Rafael Yorkeneyo bita Gref IF. Uyu mukinnyi w'umunyarwanda yabanje mu kibuga gusa aza gusimburwa ku munota wa 79. Muri Norvège niho tugeze nanone muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri kuwa gatandatu ikipe ya FK Gerve ikinamo myugariro Mutsinzi Ange Jimmy yatsindaga Sortra ibitego 2-0. Uyu mukinnyi w'Amavubi yari yabanje mu kibuga ndetse ntabwo yigeze asimburwa. FK Gerve kugeza ubu iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona ikazasubira mu kibuga ikina na Bratford ku munsi wo ku cyumweru. Ubwo bivuga ko uyu umusore w'umunyarwanda tumutegereze nyuma y'ino match nibwo azajoininga kamp y'ikipe y'igihugu Amavubi wo ntawundi ni Mutsinzi Ange Jimmy umusore ukomoka mu Byimana mu karere ka Ruhango. Kuwa gatandatu kandi muri shampiyona cyiciro cya gatatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya One Knoxville Sport Club kinamo Nshuti Innocent yatsindwaga na Forward Madison FC igitego 1-0. Rutezamo Amavubi rero yari yabanje mu kibuga gusa aza gusimurwa ku munota wa 46 igice cya mbere kikirangira. Knoxville iri ku mwanya wa gatatu muri shampiyona kazasubira mu kibuga ikina na Richmond Kickers ku munsi wo ku cyumweru. Mu mikino itegerejwe ku munsi w'ejo kwa kabiri mu ikipe ya FAR Rabat yo muri Morocco cyase muri Maroc ikinamo myugariro Imanishimwe Emmanuel Mangwende izakina na GS Soirem muri shampiyona. FAR Rabat niyo ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 68 aho irusha inota rimwe Raja Club do Casablanca yikurikiye. Ubwo bivuze ko igomba kuwutsinda nta maka kugira ngo ikomeze gushyiramo ikinyuranyo hagati yabo n'ikipe ya Raja. Mbibutse kandi ko iyi kipe ya Emmanuel Imanishimwe Mangwende ibita FAR Rabat ariyo iheruka kwegukana ino shampiyona bita Botora League ari nayo shampiyona ya mbere hano ku mugane wa Afurika, niyo shampiyona ikomeye iri mu za mbere cyane.
uyu musore rero ni ukumwifuriza amahirwe masa akazaza mu ikipe y'igihugu akimeze fresh atanga imbaraga zose kandi n'ikipe ye ikazitwara neza ikaba yabona icyo gikombe cya shampiyona. Sawa rero mukomeze mugire ibihe byiza abakunzi ba MG Sports Star TV mukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi 5 kuri 5 mbifurije kugira impagarike ndetse n'ubugingo.